Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abagabo batatu bakekwaho guhohotera Turahirwa Moses washinze inzu ihanga imideli izwi nka Motions, ndetse babaye bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza mu gihe iperereza rigikomeje. Bati abantu batatu bakekwaho kugira uruhare mu guhohotera Turahirwa Moses bafashwe, ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza mu gihe iperereza rigikomeje. Naho mu karere ka Musanze inkuru ibabaje kandi y'incamugongo, impanuka y'imodoka yahitanye batatu abandi babiri barakomereka. Impanuka y'imodoka yabereye mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze mu gitondo cyo kuri wa 24 Gashyantare mwaka wa 2025 yahitanye abantu batatu abandi babiri barakomereka bikomeye. Iyi mpanuka y'imodoka y'ivatiri yari irimo abantu batanu yabereye mu muhanda wa kaburimbo uva i Musanze werekeza i Nyakinama. Abagabo babiri bari muri iyi modoka bahise bitaba Imana, naho umukobwa bari kumwe afageze ku bitaro bya Ruhengeri. Abandi bagabo barimo umwe woherejwe muri CHK baracyari gukurikiranwa n'abaganga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yemeje aya makuru, avuga ko imirambo y'abagabo babiri yahise ijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri ngo ikorerwe isuzuma. Naho umuhanzi John Legend yasubije abamusabaga guhagarika igitaramo aherutse gukorera i Kigali. Murabizi ko John Legend yakoze amateka abantu bose bikabarenga bikanabatangaza. John Legend yemeje ko yarazi neza ibibazo byavugwaga ndetse yanabonye ubutumwa bumubuza gutaramira mu Rwanda. Yavuze ko nta mpamvu nimwe abona yatuma abaturage b'u Rwanda bahanwa mu gihe hari ibyo abantu batumvikanaho n'ubuyobozi bwabo. Ibi yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye na BBC mbere yo gutaramira i Kigali kuwa 21 Gashyantare uyu mwaka. Muri iki kiganiro John Legend yatangiye yemeza ko yarazi neza ibyavugwaga byose ndetse n'inyandiko zamubuzaga gutaramira mu Rwanda yazibonye. Ati nari nzi ibiri kuba, yewe n'inyandiko zimbuza gutaramira mu Rwanda narazibonaga, ariko nizeraga ko ubutumwa bwa Move Africa nabwo ari ingenzi. Uyu mugabo n'umusaza cyane. John Legend aheruka gukorera igitaramo nk'uko twari tubabwiye cy'amateka mu mujyi wa Kigali, yahataramiye mu gihe hari benshi bari bakomeje kumwandikira ubutumwa bati urajya hehe, waretse kujya gutaramira mu gihugu cy'u Rwanda, bamusaba kudataramira mu Rwanda kuko barushinja kuba inyungu y'ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubwo uyu muhanzi ariko asanga kuba hari ibintu abantu batumvikana n'ubuyobozi bw'igihugu runaka bidakwiye kuba impamvu yo guhana abaturage bacyo. Ati sinigeze nshaka guhagarika iki gitaramo kuko hari ibyo ntemera ku buyobozi bw'igihugu, kuko nibyo ubuyobozi bw'igihugu cyanjye gikora sinabyemera, sinemeranya nabyo byose, bityo sinizera ko tugomba guhana abaturage b'u Rwanda cyangwa ab'ikindi gihugu kuko tutemeranya n'ubuyobozi bwabo. Ibi ni ibisubizo John Legend yahaye umunyamakuru wa BBC wamubazaga impamvu atahaye agaciro ubutumwa bw'abamusabaga guhagarika igitaramo yarafite mu mujyi wa Kigali. Naho Uwase Belinda uri mu bahanzi bari bitabiriye irushanwa rya The Voice Africa yashyize hanze EPA ya mbere yise The Chronicles of a Broken Heart, yandikanye umutima umenetse kubw'umusore wamutengushye mu rukundo.